Maulan natin Magbisusuay at tapuin mana Someday Nung itambang Yesus ka sa salit ko Ay soko iba Sino kadang ito Jesus na sa bihon Harumaso Sona Kusulot ako Dinangaanta Okay, sunong tatuong sunong tadaw sabat kumadati din sanan. Ano misisa to kapod isong sambayan. Kinaringan isong kerajaan sorga kung sikaw da tatuong diti kanu kaguyahay dat kapag isiso maya dat kasiwatan iti. Kung sikaw nagimantad sa kadungno maya na piramutan dat ay insanan ni hay isang buo simbayan atibus nagi osinon dati panambarasan dat embulayan dahay tatuong diti. Tinasamayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sunong tadaw sabat kumadati din sanan paingkuro na tabarot pero nadikilay doon dati ay nakapagyampay. Nakorikot to hapod tadaw. Suway ti pamatid alahid kapiyad ay borsiaran at yadimintalang dihit kopud mumbal dadit haratiyod di atumbayaan ako dat yadi namutikan tatit itipia kadaw katumbayaan dati iman dati kumakinorohingan kadid dito saraw ko bo tu sayra napad pira-pira tadaw dat ay anak ko paindalan iti kay sisan dati nga mimbulay dihit kopud kadi monopot mantado ko purimananid di ay ino pa dihit osaraw ko nga yot timutikan to hitit sakirad obas to kanad kopud tay ko tumomod dat amoy rapaw amoy sapul dat hingga hot kabaktian nga mimbulay nanday tiyod di hit kopud iri nanday atilambo sa matindari sumono jadi kani ko tumomod dat harot ako rohian do igar raja tay ko harit ako pagyontok ako pagingam-ngam haron lagi kantakan dat ando kopud nga pira-pira nagyata daw haron na po kontokon mo ita daw di bayno tok komantad pumuti ko sa dopot norikatan ni pumat chatuan na hiti pamagunan dat nango hiti hoy blackout kan na dako dinadako di pira-pira tadaw ni nakatalibom sihat pumadaadi la tirik ko hiti kag ginawa nga umbal mati di ko sodpot tok no rikatan mo ti didit chatuan ka daw kayo monopati matugya ka piori kadi ginawa iri nga iyo di nakanta ka daw ko purimananid dit tulon do masir di nakatalib seran no koriko ti tulah tusunggot waig osiliraha no kadelo itinopo hiti sa sambayangan dati ay bo orikatan nilet sumiliraha ot
waig boh kadi hirid sambayangan diulo. Nga hingga na gid aiso no hit ay no kasuway. Oy sana no po nga ino po waig right ka waig anta kani dihom sinumilih nga raha. Okay? Jadi oh iya ta kanu paditid. Iya di kada ikaw puri manandat. Oh ay buon ta kay tindahay ka. Nga nori katani mo. Hana-hanam di pukul 4 di tinum korikot tagi ikaran jalan kaki matu jadi karan di man tadi kulo mingtadan alaid ko pin nakorikot nga nakapapagulo na siya nakarikot kayo di tino lah korikot ako nga tok kompay nga po no tanga lampong kat tangolun na kita ko. Okay. Jadi tatuang na bay no ilo na podit ay tulo da panambarasan dati nga boros mongon sikaw kalumagan. Tumbayan ako dat aiso no kapyo aiso no ipagilitan dati dat ikatumbayaan ko lah. Aiso no ipagilitan dati pira-pira ta daw di na Taliban iti dat ay mingkara pututat latirik dati nga aduyaan ako aiso nakapiyahit mongon sikaw ni putut-putut latirik. Iyo piya nga ayah kasusay diti hoy kag ginawa. Ay di har ginaon to kum sikaw nakapiyahit lembaga latirik kot. Ay so di latirik ko bayno. Haroh na po dito di ay to kay ikajarangan di kapiya harot di. Ino pa yung bulayam tok kadang-kadang mati ipopol mo ti minta sila ka no di. Iri mati minta langgat na kasaruan no ti di bo. Kajarangan no di to kom sikaw no kapiyatin. Okon po di puji Tuhan. Puji Tuhan no kapiyatin lembaga latirikot ay so akaran di bay no. Yedit kajarangan di kapiyad hartian dilah nga milahi bo dati man wan sayad isoot ay komsikahan suway ko papabasog mila nagawan sayad da isa o komsikahan dot ay itinahatimpo dat papahandam natin itinapok harod hiti pamagunan pansuang ngolo tirik nga dadamot no bo. Ile ni komandot oloso no kapiya dati ay say kuasa dati tokom hondiahot pawayaan dot paparuput kam koruput ngay ibo dadi bo nga ay kasari korikot ila tirik komando po nga hiti nad iso o kahandaman dati tokom topot ti pamakapiyad dadamo ti pamakapiyad ti kahaharan ti pamagunan ipi ay haroh dahiti nga ako ni ka panu dot iati asang kuasa pi bayar no piya nga to kay milod isong kay na andot it ako ni ka miagal idaw ko piyo okay. Hondia miwayo no taburo sa ilot lain datali pahon ay so ano po latirik nga kuminso mundo ngay naponde mintalangom timpunan pom ponde palang-palang orikot nando kapiyo nga munong pipi pondo hit darap XX pangay tilo it ibar ilo ni magiwayo kamoyan dat ay sana nilo nga to kay milo pagandasan mila to kay gunoon on sikaw to kay bo nga right ko mogondos mogondos to ko iti tong line kadi papahagahag mogondos to ko na nunuha handphone do gunoon dati orikot to pula tayo sa latirik ay sa line agal
agal to kano pod telepon na tanga mahal ko mura nga agal no pod ay sirati gi. Milo pon na pangintab-ngintab pangira-ngira lah. Oke, jadi gisambadon dahom kaum sikau mantok ano pod kaum sikau tu saira no pod opisok ilo latirik nga iti no popohondom dati dat tokom kahaharan no pembangunan iyo ti na kantad opisok ko ikoposyon dati da sumonu. Iri na kapiri bo. Kamayan dat urusan ta kana pay harad timpo don da to sayrad ori kata timpo pakianuan da kinarahingan naman dati pay duo tangkiadan pay lihon dati sangkay na ay toko dat ay popoyli monongkiad santabit kahaharan. Okay. Mantad dot tulo do panambarasan nilo orohyano kudo magangat datid mangukabot pira-pira ayat tetuo nga sabat iti isuang ga kitab Lukas buk kahopod man po dati oy o ilod mantad ayat ko iso gisom do hopodom duo sumimbul takod medho did ayat ko hopodom turu gisom bodo no hopod. Yesus mengutus 70 murid. Isuang no pod Lukas bukas siam mila nagi dati lod kita isuang Matius hopod o Markus ko onom hingga dat ilo na di dat numan Yesus lohowo ilo kahopodom duo o murid-murid daw. Nga mantad ko o gumu o taguangon do isuang do pelayanan numandi kago ruhangay minomolohaw teko minamalantik dot turu no hopod ipagilitan di tulun-tulun da tumbayaan antakan hindi. Kita ta nagid ilo pia murid-murid di Yesus ilo hopodom duo. Sayra no pod gumu diti ay tulun da tumbayaan tumanod da kinarahingan. Ilo di kago nga sibuk ko di sibuk. Gisam baharan na di boras di ilod ay di ilo nga di kadaw kanudot mangintang ga boras kinarahingan sumambayang no kuro sibuk ko piyo tumaguanggit ay tangolun ngay ikamoyan dilad melayani meja gumu dihot rubawon man onway nasihat potay ko panguhupan potay ko itong ibu tunggal gisambot na dihay kanud ay mangintong nga boras kinarahingan sumambayang ka. Iri na di katumbayaan dati gisampiat timpu do bay no kuro tu isuang dat isa o gereja nga haro noloman lontik man dati pingonway dat ay tugas-tugas moy dat kapagihup iati na po nga inaponde kasibukan dati karay na panatalayanan nga o pagihupan o pagiduduo. Okay. Lukas kahopod ayat kaiso mantadidi kinarahingan minanudukot turu na hopodot murid dasuay. Pinarikot yelo pinapanaw yelo dat soro duo-duo domagulo disiyo monikid dahiri koyonon dit ngoyon disiyo rikoto.
Oh. Jadi haro na paguluanan di Yesus sa soro dua-dua. Sakira na pod moy siya dahilad ko tabulod nakato da siya hi Elda Melbourne Miun om nagi Elda Enro. Sakira may siya dahilad tamparuli nakato da siya hi Elda Edson om nagi Elda Doroni. Nakuro mari tu iya di. Haro di paguluanan. Kano pa siya kumadiyalo? Tok o gumu mati omoton nga akuri di pakaraja. Akuri di mongomot. Om pakiano kau no kumadi sanganu dot omoton. Moit isiya no po nga paporikot to pakaraja montok dot omoton di. Ongoy no Yohan na pa nga pinapanaw do kayo miagalot anak domba ipagilitan di paragaso. Palad. Tok ilo numuti dohod ako rohian. Pagkura kamuanud ako rohian. Iya magulo. Otogo itit iyaw magulo. Ino pa ikarahian dati nga haro na sangin sa dia na itulun dahiri rumikot ko po. Mo'y papasindab bo katumbayaan dilo, mo'y pangusa dilo, mo'y pangunsub dilo, mo'y pansudo dilo. Iya di dahi karahian dati. Nukadidat iya nagdi paguluanan. Paguluanan na mo'y dihiri. Hiri na to kom kanong mintong nga aiso otutunan no paingkuro na madiritid monom pipi di paragasud o kito. Tumbayaan ako montok na po di chigo olsan na hiti di kariri katam ako kuro na kigo to kamintong nga sangulun kuno di harianam. Korikot to hirisikul sangulun kuno harianam ay. Mia galidit purimanan natin okoro kuno okoro nagim okoro kuno purimanan bo. Ya di materi. Nga ilo nagi kamuan ko iri ta ay. Iho no padam sakira no pamilam no kadi Yesus kadaw. Milo no padam tumalib padahi sangkir itaguangan ko ka. Iyati nga iyo di bo kadaw bi tepat kapiyo nga kaduhong kad iri no hit ay aralan ko posyon dat taguangan natin om. Namilok ko rayon nga sunsungan na pa kato. Iyoho ipaparikot na ko miyagalo dit anak dombat ipagilitan dat paragaso. Korikot na ni dihom mada to kuno dadarohit kapagyongitan dat miyampay dit tulun-tulun hiri. Ikaw mo na malayod jaga hati. Mantamong to kuno da kapiyad kapiuludan. Nga milo haro no pakasari minta lang no kuro. Kagyalo om domba ipagilitan di paragaso. Milo mi sampuro. Paing ko takanon nagyalo domba paragaso nga. Kada borosa miyagalo nakan akanon kayo mangko. Kada kau na pangigit at kokori. Tay ka talumpak. Kada kau na panahak ko boros. Kuman isay no pod dadamot na kod isuang tindalanon.
Nokur malu tu aduhan da tiolo. Man po dati tari baul om mengumba mengumba na pa kambing am atutunan ng oto ko tokom takanon po malo kadit ito nga paragasuh matu. Nga ayat kalimo. Sakira na pondok sumuang kaud isa o walay paguluano na kayo salam ka. Damay sejahtera. Ino pandai tabi no di nga mion montok kisyo. Nga sakira na pod amo ino po'y boros di nga gumuli kumadia. Kombal ta kay tumabid ino po'y tulun nga amin na nari mo ditabi no. To orikot tumuti katingaya manoy. Kanut tila tumabi nga ay nairamito itabi no ato koy. Yoho nga iri muti korisan to kasumono. Papatunoy kalongon. Naging daw mangurod ano ka kita hitulun nga. Sakira na pod patunoy kalongon. Minintong isya dia tinumabi ay. Yodit tumilom. Bus sa poda. May panahon piling gatil. Atari mo hatabi. Nga orwol. Mati ginawad dito pod kapiyo. Orwol. Kada bor sa tabi. Ngingis na gidatid. Mangingis ko. Murado sa gitulun tay kamanan dila na gidia. Ay, akaro na isit ta kito. Ay. Kada borosod it atutunan. Iyati piad iyatim iyati. Ipiamang ko'y mikaruhang nga. Ajarang lagi mo ti kapitabi ang mikaruhang ay. Bobos am. Moy sambayang kapitabi. Iripya nga ay man ko kapitabi da tumumod. Tumabi. Pintabion to ko nagingay itong kombolutan. Tawbiyan ni karuhang nga. Kasyag kad isisaw. Tawbiyan irining man to naging kangamo kapit. Tawbiyan isisaw walay. Tawbiyan ni karuhang. Karikot ko nagi ka. Hindad isisaw sinakayan. Jadi kumuyon dat ay orwol mati ginawod tabi pia boros pia kada borosod itabi ipi boros datid sonong kaswabon ay say sumimbar hari matulun nganu ka ina pa boros nudi nga gumuli kumadia. Iyon nod iswang gawaladi maka no minum dat nunay patahakon di tulun kumadia. Tu sangulun na papakaraja nga patut kano di tiolus daw. Gaji daw. Kada na miundali-dali walay. Sakira na pod otarimo tako dat hirik kayo na nindi. Hondia haro nagyan dohot pakanan nga ajarang ombal kayo ko hararin mi kata iwalad atutunan tay kasigog kadirikot nga ipanginjil panginjil at susuay katumbayaan ni ko Adventist pang kuratarimon to ko kamo tarimuan to kod miyon dahiri walay modop pakanon painumon pengkuro kada borosad isuay katumbayaan iyati pia sapi iyati pia isisok katumbayaan nga mo na ataman dat sayra ko muli kamuhot haro korikot nga hinunay siyo i-allied may silo muli ka dawlo naging da popodop uhotan naging sayra ko muli ka
Siumba lidadid moy dhilad moy rikotot iwalad it amo po katutun. I ay sa katutunom ay makianod aya buli kadadi moda po hititit tatuang kubaynod kando. Isay da koy basat momonsoid ay nugya hikawasan na tulon ni didondo. It social experiment. Social experiment. Haro nakagaytid di. Kung gumuan na tiyad di. Aya, kau belum follow saya kakagan. Ako kuradat. Ilo na social experiment na badado ilo ititimpul bay no bo. Ino po sangulo na pakaraja nga patut takanod ti alus daw. Atapo ti matigyalo. Kumaraja to ko kano no bagyad gaji. Sayra na po nakaduso hiti tulun no kakinorohingan miampay do pamiloswan ko magihum baka kanakanon irin bagay titungkap daw di kakaraja na po na siya nga kakan. Iyati da timpubay no haro nagyadi ti kamoyon dat gaji. Di kumaraja kano po haro no gaji. Ano pa kumarajam? Nagimakan. Iya di katutukon di. Jadi montokit basa aman hak gaji. Tokom di apatut tiri. Tu sangulun na papakaraja nga apatut to kotarimo di gaji daw. Tumano di nakatantu, nakatatap, tayko ay napiyokunan. Sa kirah na po dot sumuang ko iso o kota, otarimo ko dahiri, akanon na do ko nunuhi padayakon kumado kayo. May no lingasay tulun-tulun da sumakit ti iharod hilo, poboroso no kumadiolo dot kerajaan na pakinarahingan nga asamak na matid mentok da kayo. Nga ayat kahupod. Sakira na po sumuang kod isa o kota akaw otori modhiri ongoy no dhiri ralan do kota idi may no poboroso nogi ipiyahit no jadi daw buhid di hoy habuk olih na di dusun dabuh kotamu ipinsakot ta igakod do kayo may napugaso do itaguangan no nga ilaay no dot kerajaan no po kinarahingan no oruhay no mo boras ako kumado kayo dot tadawiti Sodom lobi kagaan na tanggungan mantad ko kota iti tok miya gali di popoli mo ti digi linsohu haro bukanto kagusway ka linsohu nga sosomok no bulo mo to it ilo na pagyad daw buhil nga it agaan nila buokon kay pasir otilib linsohu somok milo no bulo kamoy no po itong Pinay nga haro ti kamoyon do haro ti oroy tandatid okon ko haro no po ako piyo monori mo to kay sumunsog kabodil na tilo so kira na po atapot ko piyo kaduhong kad madai tulun pugason no po hot lisahu habuk de hinad ispoinsakot hilogakod do kayo ilaay may na po borsad ilaay na inapay kerajaan na kinarahingan nga aruhay no mati ka
agan lagi tanggungan do Sodom ko mantad ditikinoinon do kayo. Komono po nga inopoit monorimo hitit porikoton pokirimon do kinorohingan do kopogulu nga agat nagi tanggungan dilod piagalon dit Sodom. Pamah kandi haropoy pamah. Miloh tu dilak komoyen dot ay sekiranya pod hari suhu dot ay penginjil may rikot dot iwalay dati mandati iada ay ugadan tokom agat pemadilo tanggungan dati dahil piagalon dot ilo Sodom ka. Timpu denda haro piro-piro hot wilayah dot pependalan itit missionary Kamulakan atumbayaan aku dot otood tokod orikatan diolo haro kebaktian haro nagiit i program-program manaulud da may panguhup tay ko manguhup na badatid isu anggot buru-buru na manikita daw ilo ngay nalot kaindalan nilo bo asaraw ko na dit taon 2000 turu antakan hilo ihesarawa kom tok mo ino ngay pongomot nupo di ngay ridi no lihuan mo ino pakitua-tua gutung ruyung got minumon sa gereja ogumo. Jadi harana pa hiti wilayah dati iti dihom bah mana dati payo dat ay moid ino pa buk dialo nga opanu dat sinuratan doon hipay-dalanon. Kada to no po musurod adi no kasadia iti daw walay ka. Tok omurong iti walay sanginguramas. Kau po kakita ti kayo nan itim akukuran hanahanom katali batulun iti. No panod kakamot tit papinta mo di dalo wakon nilo bo. Ati ngayaman nimang kud orikatan naman kapiyo ki. Nga sekiranya pod pinarikot to kinarahingan dat moy kakap dati moy ampuya dati no di katingayaman dati. Konsi kau dat orikatan diolo. Ayat kau padam turu. No kurogyalo tu oruhay kapi may pukul 10 hoy. Kinagulian diti katuru na pada murid. Inapadit katuru na pada murid di nga ginumuli miampaid oto-odo minaboras Tuhan. Nogi itongorogon nga isiriba da kuasa dahay maya dangarano. Ingka no mati laporan diolo. Iya di ino padihit asaro ko'y pangalaman da antakan di 2000 turu lah. Angay na diri kati kamondat cottage meeting sa linay da hopoda tuong manikid no padi dahay nga tikid tuong gat manha kokotbah tumikid di walay di anggota jemaat. Sayra dat opongohi kebaktian gumuli diri kinayanon tumimung kagu omba hiri nandad papalapur nandad diwayoon dan nunuhan nawayaan di bahino. Suway ka it laporan ni dim ino pandi tambalut temin na kinangod di kotba nga hiri nandad kadaod pano ka juri na bakan dari hom mangumin nandad ni apatut teman pombangano it antakan dokot bahi tambalut di tenu.
ila turu na pada murid nga tokom kaguli mo tiyolo miampaid otood minoboros rogon pia bugya nga akagasani dahay katugya. Okay? Rogon pia nga takluk kamuan pohom ay gitan diolo o pusus diolo demi namamu. Tapat mo tigyalo. Kumbal to kano po kawayati kumoyondot o suang gorogon. Ay so not ngaran do suway podo si dirogon. Suway ko ngaran di Yesus sendiri. Raitan no pod miampay ngaran di Edson Salumin kam to silap ki elda kadit it mong karingaw. Tok iyahay ngay ini song konihab kan lagi matu di rogon ki. Sayra no po kotoguang to kolot ay kuasa do karaton. Ay so no ngaran do suway ki kuasa do imilo dati man lohowo suway ko ngaran di Yesus sendiri om nagi iraha di siodot no tuntug monto katulun. Kadi Yesus kumadiolo no kokito hukumoti dirogon do naratu miagal pod di kadumat teman tado hiletawan kasyo. Om otopot kepiad nanuan kuya ko kuasa do mangulok ketulanut it ong tampaluluhu. Om kuasa dot memusus sekagarasan do sangod. Gisombo aiso no it kanu dot membahayakan do kayu. Undia. Yolo no padihot titahak ko kinorohingan kumadati dot rumikot ikoyonon di ipagilitan itit paragasuh dot mga kandati no di podosi deman ko piyo. Okay? Pinorikot to kanopod kinorohingan dahirim komon po nga sontobilot kuasa di mumbalo mamaratu dati imoy penumpuongo dati insanan no poringa insanan no poringa ay numan na kinorohingan pususo pinatahak ke istiriba kuasa dati nukasyo mengulok ketulanut tampaluluhu kalajengking om nagi kuasa dat memususot kagarasan da sangod ipiay rogon om nakun nila murid-murid di siya ilat turu na hopod rogon piya nga apuso si dahay ka takluk da isiriba da ngaran di Yesus kaduna hopod nga harodi nga kopion takilot tuluk panambarasan dati tatuang nabay no nga hali piya miya galid di kada kauno kotood mantado roro hidi di opusus do kayo nga kotood kauno tu ngaran no podo kayo pendo Peter hila suruga to kom ilo mo tidihit man no pa ibor sa malayo nga ilo na ibor sa katampiling kumadati pengkur la kuman ko katampiling ilo na manampiling at ilo na ibor ayat kaduna pa di manampiling dati do tatuang kabay no topoti do katadan to kay bagati kala rogon isay dita o to do kala rogon eh iho na pohom kumbalo ko di minggu nakatalib
donga tuwong. So sangulun ako nagidid pikira-kira pukul jam kasiyam ko jam kahopod dodonga tuwong. Karaja malam tu agi rumasam. Mangilagos trok haba. May pabanda ko at lampung kamo maguna buat tiri tu ay sala tiri ko kayo nandim. Mantad ko iri hisomokot kapuruan so rikot-rikot di himoningot saputan. So sangulun giyaham mo boros ako nadbaham. Sampasi-pasi to kono poti nga kada kono paningot do. Kada kono paningot do kang mo boros. Ilanam karati ilad ako hindi ko raja salo mola samboras ki. Kada kono paningot sampasi-pasi to kono poti kang ko. Hinggo na gini ditaburos sa saputan dat oyo pos nagi ibanat tet raso ko ginuna kud anipis o kopit to po hilo likod nga to kom tumitik ko pati pala demi nanapap katapap matigyam hingga po matad katad po hit saputan matad katad dagi ngo pakago pansakay dalan gad amo kinangaw bah napalid-palid nakantad bosukon kantor itu anak orang araw po ginawtid sampasi-pasi tokat sa miyaw tokatid ay masing-masing kada ko no paningot kangko kagod it man podid nasasangulun guys gadi panang kibora sa man pondod it nurid di pamabakot oyongaw ka pamilosuah na kumoti di nga kakato kuday rasuk kud mamihid da turos kokongkong kunagi rasuk nga kopit kago hilalikod da itid paingin tong kanto dohorim anda do pod kongkongon di silo rasuk kongkong ako nga kopit mo tigyam iri nga to kom kopit tinapapuhot likod duo bodihat nasingot hinggo po din kuno di minangalo haro ta kita tumulo dom susan di dirisit sus ino nagyan ako tama kinangaw ka jadi iri na di kamoyan dat it paingigit ba di isaputan di aiso di poda situ pisusus gyagi aiso no kamo no moningot to kom oto di mati to agayo ginawo do iya gadi sang kuasa do hiri suai ka iri kamon kud ilo nagit nagi maningot tat isiri ba do kuasa dati nga ay otood no bon ay ano ko singot nupo ilatanganak dati isiri ba kuasa dati mo kinongaw dia otood to kono kori kota ipajabat itulun-tulun hir siriba no isiriba do kuasa no nunun na pay borasan no tanudan dilo ay otood to kay isa o kinenon kampung iya oyoon ay so no patulun da sumap dia oy isa kataadan igereja piya iya ako tua garaja ay so na sumap po boros no tok isay dita otod okay? Dawlu naging tulun naging konsikahan otood to kono okon po di dat rogon piya nga isiriba da kuasa no nga kada makopin salay kukuhaan no po din irogon da ikuasa dati nga buli jadi dat nakasapi rogon dia tu
iya na po nga ogirot to kumakin orahingan gisombo anak kasapi rogon dia. Ngaron gi makanta kandot ano kasapi rogon dia tu orongit ko po rogon arahat ko po rogon. Irogon nga anak kasap dia. Komono po nga nakabalot mo di rogon rit di bogi. Nga hitino po okon ko nakabalot to rogon tay ko okon ko arahat ko rogon. Nga ino po rogon nga isiriba da kuasa no sebab det kuasa om ngaran di Yesus sendiri. Nga okon ko iri kata adan dati. Man po ipapahagahagon do hilo nga okon ko kata adan dati det agayo kabun. Ay oto di bagi abo. Agayo kabun. Oko ni ko iso iko lumagan ko po dati det agayo walay o lumiso walay. Kad lumigad la saliwan nga aulud po apa tatayar karita. Sekiro kita nganak nga to ang kawas nga isikul ong kikaraja. Iya sendiri nga osono nga karaja. Sega di taon si COVID. Topot ko piyo. Iho dia nga iya di da ginawo. Nga no kadete. Kotood na to ngaran no po no kodopitor hilo suruga ka. Iho matititom pinay nga ako kailam ngaran ko no po pendopitor ka mo. Nga ino po Thailand dati nuka. Ino po kawarga negaraan dati nga hilo suruga. No kodopitor no maturit yun digi. Kadugi ha. Haro po ay topot ti mati di ko no kodopitor ka. Nga ilo nang ikamayan ko ditinod ikatampiling ilo boras to iho pia sendiri matumbayan ako iyo kayo nga kapuriman nagid iyo didot ino po pagandasan dati sumono nga nunununoy kahaharan dahiti pamagunan iri pagandasan to ko nununoy kamilaan dati kahaharan dati ikuasa koing kokoton dati ilo nahi kahandasan dati do sumono gisompia kala ino pa ngaran dati nga pendopitor ila suruga. Amin. Ilo na dahit kaginawaan dati. Panimpunan bagyalad tapat kapiyo bo. Kodopitor pa ngaran dati dihom. Mia galolot ilot kamoyan ilot account bank. Nakadopitor ko na di. Nakadopitor ko na ka. Bah, kada nang lihuay may panuang. Ay sendo guna di may napadopitor. May nadapitor anun lang ang suwangay. At tutupa. Nindo kasari ikaw ni di. Suway ko kadopitor na pom osuangan. Pisuang-suang bondo dati iri. Jadi insanan to kan pati nga doho na pod panumbayaan matad ko nakatutun to ko kinorahingan lebih penem minagano to ko dat komitmen na menerima di Yesus gampa masih dati tisom tiso tok kom nakadopitor to kan matiti. Jadi ilo no padit nakadopitor ang ngaran dati dilo suruga nga moy dadit kada to ko kamangkir. Ay jadi komo niya galad dila sikulid didat nakadopitor to kana dila sikul rumi katit mangingia wah anuan to kana di kehadiran Edson hadir kabay no so saro kuno pandit i tahun 80-an tay ke 70-an nga hazir kan mamarait ki Luther hadir hoy
Simpson hadir. Iyo di irih dadi himan dati dohilo. Okon idi ko Fredly hingga isyo hoy. Oh ICO hino kah. Jadi nokodo Peter no padadi kada dadi i ait harolo komoendo mangkir. Jadi nunudi mandati paburu det serat kodo Peter. Ilo mo tedadi kagwit anaruh di pengukadan dati do hilo. Nga montoko potatuang no bay no. Homsikaw toko nakatutun toko do kinorohingan. Nakatutun toko di Jesus sa gampamasi. Ilo na dahit popokito dat iati na po nga ino po ngaran to kundi nga nakodo Peter no borit di ba? Pagi kaman ko ditenod sa kirad buku account dat beng nga nakodo Peter to karon may na dati suangay it account dati. Iswang account rohani nga nakodo Peter to kon natim may na dati suangay lot account rohani dati. Iso no pohot tomodon dahilo nga iti konsikahan dati do kumakin rohingan. Purimanan kasari dati at pisisaan dati kumakin rohingan. Agumu polot mano pa dati gulya o nuno pinendalan nila turo na po da murid. Ilo na ipindalanon dat sayra do kodo Peter. Iati na ngay manguhupitit ay tumuh da kinorohingan da hinggo no po. Ilo ni penuang dati lo ngaran dati no kodo Peter. Puji Tuhan. Nga soroho na dati mantad ko noroitan dot ilo rogon nga ilo nohit otaguangan dati. Tumbayaan no kudot isyo nga ay popologos iti tulun-tulun da kinorohingan dat tumilambus nagi aparagat to popindalan dit penuhuan tamodon isuang dat pagindalanon do kaposian do rohani dati. Nga mantad ko nununo pohit pagumbalan do rogon isuang ga mamaratu mogompuong ko kay sisan dati do kumakinorohingan. Ino pohit piromutan dati kumakinorohingan nga kada nedad mangkir. Kada toko na kamangkir. Tu sayra no pod kamangkir toko komoyen dat irinohit mumunsed iso o kasiwatan di tirogon dat mongigit kagu dati. O konundo ko iati ot song kuasa di lorogon nga iati nagi isiriba do kuasa di lorogon. Mantad ko harolo batos sa kinorohingan, batos Yesus ay mongigit tom song kuasa dit nununo pa ay kaboling kahang katumbayaan dati kumad antakan dahiti pamagunan ilo na kakuan dat sumuko to kakumakinorohingan manugat to kalobatos disyo demilo to ko domangulok-ulok ilo to nga tulanot o nga taong paluluhu to nga tangkalamay po to ko kaano to ko po dat mangala ilorogon mantandad kuasa di patahakon dat kinorohingan kumadati. Rikot kasari to kuno kumakinorohingan tu isiya na itadon guwas do kuasa di kanu dat mangala iloson tabo sangod do isu ang kaposyon rohani dati tikinta daw. Baham pahitian to kanati panamarasan dati tatong bay no onsikaw dat kinapagapayan dati kanaw misisa to kad isuang nasambayang. Kinorohingan asundo isuang kerajaan sorga konsikaw dat insan pakago dat tatuang diti napurimanan nailan dahay daharo panghupan no haro kuasa di patahakon no kumadahay sebagai dat pananud no
sayra dat iyahay no patim aparagat agirat kasarin isu anggat ketumbayaan pananudan nagi tindalanan nak posendahay di mayong tayong kasari painggit kasari kumadia gumuot kabalingkahang ko posendahay nga tumbayan ay hari panghakanu di kanu da mamusus dahay manalibamban da insana nit pagumbalan ralan-ralan dit ang kikip dit milok kasaduan da katumbayaan ang pananudan dahay kumadia. Tutong na ba no kung sikaw dot pantamangan no isa mo kasuaban na suwab pasikyahay miyampay da kataadan da tumanod dat kay sisan na sumambayang hinggan no po kaya nan dat tadaw da suwab. Tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya kung sikaw da tinapagyampayan dati, puji Tuhan na piramutan dati, halipiad haran nakasite at aniba di tinod-hilod o Suaw channel nga ay ba na putut ko piyo. So nung sabat kumada ko doon sanan, adoy di kasuti dua tadaw. Dua tadaw hari Isninom kapag yampay ta kanang kagud iswanggat ay panambarasan dat ay dusun ministry. Inako po sanang sabat sanang tatuang kumadati din sanan.